Malo le soifua ma manuia le sa pati uso mtuangani ya kirisu. O te fia whawhetea le atua i le au mai o le nea vanua ina ia tātou poto whātasi mo le nei whātasinga whale Autalavou. O le mea mua na o whaawhiloa ia lo tātou ta mau i le langi malona nganga o lo whaatasi mai ma i tātou i le nei asu. Whaamalo atu i si o tātou ainga whaaleanganga le angapa ia ma a ngelo le atua tātou te mana o mia ina lo lātou whaatasi mai ma i tātou i le nei asu. Lona lua o te fia whaatalo whaatu i le mamalua i tātou ta i tau tasi o lo au fia mai i atunu esi o Pasifika ai mai se Fiji, Samoa, New Caledonia, Vanuatu, atu motu Solomona, Papua New Guinea, ma le Pasifika atua. O le whawhiloa inga lea mo i tātou uma le Sauniga whale Autalavou. Papitola o whawhetai lo tātou atua i lea wanoa o fua ina mai mo i tātou te whaasua ai ma whaamalosi ai leisi, mai e tātou tū mau i lea atua. O te fia a watu se mata upu mai le tusi o whailaonga sfumalua whe mua. Mo i tātou ina ia whamalosi ai tātou, ina ia tutu mau. O le nei, ia e manatua, ne na whaia oe i ona pōlo taulea lea. Ia whaia le ngaluenga alo tātou atua, au maua le malosi, o lau whamalosinga lea mo i tātou uma. Ina ia tutu mau i lea atua, e o le whaawawau, o na whaatasi mai lea o ia i tātou. A whai e te whaatua atua, e whawhiloa i fia mai i Yesua i tātou uma. E walauina i tātou i ngoa te tōtasi, o na malingi e leo lui mata o le fia. O se aso matango fie pe a whai tātou te whaatua atua. Ma tātou whaatalitali e toe fio mai o Yesu Kiriso. E whawhiloa i mai i tātou. Ia maua i tātou te tōtasi le manuia. A o whaanga solo lo tātou po kalame. Whamanuia le atua, whawhtai. Dear young people, Whatalo whaatu le Autalavou la iti, ma o tatu ainga lotu. O te walau atu na ia taulai o tātou lotu ma o tātou mawhawhau i le atua, e ala le i se tatalo. O mātou ta mau le langi, mātou te ole atu i lo suafa i Yesu. O mātou o mai mātou te whanongonongo atu, na maua se i loa mai ate oe. O mātou o mai o i mātou o ni tātanga sala. Matai tono Yesu lo mātou uso matua o lo o whai masui o i mātou uma. Mātou te ole atu ia e whamangalo mai i mātou. O mātou whamaua lalo atu. O mātou i loa mātou te leanga waa ai o mātou o mai. Yo luma, male lotu salamo. Yo mātou Autalavou i le vasa Pasifika. O ani whawhita uli o lo whengai ma i lātou i so se mea i o lātou wōlanga o te ole atu i lau whio ina ia e fōa i se mālosi ma ia whaamalosia o lātou whaatuatua ina ia lātou whaawa wina o na sa wali ma lau whio. Tātou noa ma whaalangolango atu i lau whio ina ia mua i se file e mui le laulangi e ala lea i le mulimuli atu i lau whio. I le mato mulimuli atu i ate ui, mātou te iloa i le aunga o mātou o langa, ina ia mātou te ina atu ai nisi ate ui. O te ole atu i lau whio ina ia e a apa ifo i o lātou loto, ma whisosoani atu i ate i lātou, ina ia tu e se ina me leanga i o lātou o langa. Whisosoani mai ina ia mātou malama i le whateta ingan au mai i Yesu. Ina ia mawhaia na mātou maua e le oiloa, e ala lea le whailoa ina atu, la upu monia i lātou, i e whisosoani mai i lo mātou sauniuninga, mo le tuea whio mai o lawa whio mai langi lunga. O lo mātou te talo atu lea, a o whaawau pia lo mātou por kalame, whailoa mai.
Ia ngalue mai lau nganga pa ia i o mātou loto. Ma ia tai mai ai mātou ina ia mātou mala malama i lo mātou feso o ta inga malawa fio. O le mātou ta talo le suafo Yesu Keriso. Amen. Hello, brothers and O te whatalo whātu so matu whawhine i a Keriso i atunu uma o le Pasifika. He mo mōna whawtai le atua i lana puipuinga lunga ia i tātou au tātou whenga iai ma le nei whalewelawe o le whamai o le COVID-19 ma le iwa. O se mele o lo tupu i le lalolangi i le taimina nei. Mai a vea o masui o le Autalavou a le whiru whamisiona a Vanuatu o te whatalofa atua i Autalavou uma lava o lo iai i atomotu uma o le uni whamisiona le nei a le Pasifika i Saute. O te whailo atu mwhaavitai lo tātou atua fōfōa i le langi. I le awanoa i waia tu ina mai o te mawori nā tuai lana upu i tangata uma i ni efeso soani mo i tātou lo tātou wola whaaleanganga tātou tasi. O le autu mo i tātou o whaautu ina o le wō e Latalata nai lo le uso. O le tātou tus whaitau le amau mai lea i le whata otu suma le walu o lono whaipolo suma le whaa. A whaitau ina o le tangata o whaiana wō e hui ina tinga inai o ia. A o iai le tangata alofa e sili o na pipi i mai nai lo le uso. I le larolangi le nei e ano waai le tele o tu ai ngā whainga wō. Ke o tātou tangata ngai i nisi o whainga wō wha le larolangi. E iai le to ai ngā wō e ta ua o le wō 4. E iai fo i le wō na te la vea ia te oe i le teime te mana o mia te le ai. E iai fo i le wō e pipi i pe ia te oe tu sa lava po le ale tu langa i tu lai mai. E iei fo i le wō e whe momo wai. Ma o nei whainga wō uma o wō wha le larolangi. Hei pei tai o tātou mau pe o no iai i le nea fiafi. O uso pe le ma tua whawhine. Wo fola sia mai e le poto Solomona se tasi o whainga wō tuma oti e peona a mai i le tātou tu swaitau. Ma o leo wō e Latalata atu nai lo le uso. Se o tātou ilo ina i le winga moni o le whainga wō le lei. O le whainga wō o se o singa whenga lea i le vāo tangata e to alua. O le whainga wō o le tu ina atu po o le ofo ina atu lea o oe lava ia. O le wō mua o lo oia i le tuspa ia o le atua lava lea. O le mea alofa mua a le nei wō o le ofo ina mai lea o le isi fo i wō. O se fuafuanga na whaatatia mai e le atua mai amatanga. E le lei o na toa tasi o le tangata. Ma o le mafuanga lea na ia fofo ina ai le whawhine ina ia whai ma wō a le tane. Ma o le mafuanga lea o le tatou autu o loo tau ai o le wō e sili o na Latalata atu nai lo o le uso. O whainga wō whaamaoni e whaavae i lunga o le alofa e ta ua o le alofa a kape pe tātou te ta ua foi o le alofa wha le tuspa ia. O le tua lava na te urua i au maia le manongi le lei i so se whainga wō. Pea tātou wawa ai i le ainga tua e tu mau uma i la tau i le loto e tasi. Ma o le mafuanga lea e mawhaia i foi e le tua o na whesosoani i whainga wō. O le wō e Latalata atu nai lo le uso o se wō moni. O lono winga o le savavali lea o se wō e ese i tu langi e savavali ai pei tai o lo savavali o le tasi ma le tasi. O se wō moni le wō e savali mai to tonu ina ua savavali umore la langi anga i fafo. O le whainga wō mai Yesu o se whainga wō moni le mawhai o na malulu ina. Ma o lo ta ua i le mau na tātou whaita wina e fuatanga upito mawalunga o se wō wha al tangata.
Pei tai olo nei unga na tauai Solomona. O le nei wo e le o le tamā, e le o le tina, e le o le tofafine. Pei tai o le wo o Yesu. Ma o le mafu anga tonu lea. Tātou te tauai o Yesu o ia lava o le wo e latalata atu e sili nai lo o le uso. O te fi au maia ia le swafai tau mai le tuse Ioane ma ta upo sifun ma le 5 au lono fai upo sifun ma le 3. E le sili lava le lofa o se tasi le nei alofa. Ia tui na atu e se tasi lona ola e sui ai ana wo. O le sitanga me le nganga waloanga e le tusi o le Ministry of Healing le tu lau e 5 se lau para kalafa lona fa. Ma o lo ta uai. Sa le tui na atu e ke riso se au nanga e tau fia ai na te le ifuaina lana ngaluenga ini tu la o lona taimi, o lona fina ngalo, o lona nganga male malosi. Na tui na atu e ngalue ai mo le manuia o tangata. I aso vai sa ngalue ai o ia, ma i po umi na ia punou ai le tatalo, mo le alofa tu noa, ma le tu mau ina ia mawhai o na ia whaia se ngaluenga e te le atu. Whaatasi ai ma le malosi o le tangi maloi mata. Na ia awina atu ai ana talotalonga i le langi. Ina ia whaamalosia lona natura whaalitangata. Ina ia mawhai o na puipuia o ia e whetai ai ma le whidi tau whaasese. Iana ngaluenga tau whaasese o malava. Ma whaamalosia ai e whaatau nuulana mesiona o le sitia ina lea o le tangata. I le Ministry of Healing, le tu lau e 5 se lau, para kalafalima. O le lofo ke riso, na whai mai ai Paulo, wa punu nau wina ai i mātou. Lua koe nito e 5, fo e potu ma le wha. O le mataupu wha availe nei i le whaatino ina ai o lana amio. O lona wha moenga, o le mana lea. A whaina iei se teime na nau tai ai i lana mio sao i le alo le tiute mo sina taimi. O se te patasi atu lea i le sa tauro na mafu ai o ne e toi fusia i ona surunga titi o lona mafu whau. Ma whetau mi atu i luma i le ala o le whaatitia lea o ia lava. Iana ngaluenga mo ona uso, sa ia whaalango tele ai whaalinga o le alofa whaalea tua. E le taulanga a ke riso. Whaatasi ai malona mana whaamalia ina. Malamalo si anga e una ina hai. The Ministry of Healing le tu lau 5 se lau ma le lua para kalafalua. I le soifuanga o ke riso. O mea uma sa whaia i lalo ifo o lana ngaluenga. O le ngaluenga tele o le tongiola lea na ia fio mai ina ia whaataunu ina. Ma o le tu tō lava lea tasi. E le whaafitia e le tangata lava ia mo le o si taulanga. O le usu si tai lava lea e tasi i tautonunga o le fionga lea tua. O le awha alia lea i ona so. E le Ministry of Healing i le itu lau 5 se lau ma le lua para kalawhatonu. O tangata uma o e talia ke riso e avea ma whaola patino. O le amo mo le avanoa au auna tua i le tua. O le mawhau loloto i mea ua whaia i le langi mo ia, ua o tia ailo na loto i le alofa, e le whaatua o ia ma le loto whaafitai. E le tusa pateria perfetta, le turo e whase lau ona soma le iwa para kalawhalua. O le alofa i le mawai o le tua, o whaalia i le mea alofa alona alo i tuatasi, na whanaua e tō niola se tupu anga ua le loa. E whapewhea o na taitaina e ke riso i ale nei whai ngā wō. I le tusa Ioane ma ta apos fumare 5, a lono whai upo se funu. A whaito te tausia o polo inga o na tō maule o tō ilo ua lofa.
Whapeo na outou sio polo inga lo tama, ma outou mauai ilona lofa. E whape whea o na avea i tātou ma wō o ke riso. O ke riso lava na ia mai ia i tātou, lea ia inga, ma o lea na ia whetala iai, o lea tu mau ia tau, mau ia te ia, o ia lea e fua tele mai. O le tu mau ia ke riso, o lona winga, o le whaawawina pēr lea, o le mawaina mai o le malo si anga, mai lona nganga pa ia. O leo langa o le le tau fia lea, ai tui na atu mea uma i le ngaluenga lea tua. O le fsopta inga ma lea tua e te tau o na te tala ina. Ia whaawawina pēr lea i le wau i tātou ma le tātou atua. Ia whapei o na au maia e le la lau le vine o le sua mai le vine ina ia olai. Whaamata o whapealo tātou pipi i atu ia ke riso e ala i le whaatotua ina ia maua mai e le malosi mal ato atoa o lana anio. O leo langa ato atoa o le vine e whailoa mai lea i ona lala. E peo ni whetalai e su o le tu mau ia te au mau ia te ia. O ia lava le fo tele mai. Awai le mawhai e o tou o na whai o se mea tasi pe a o le iai. Pe a whai tātou te ola i le whaatotua ia ke riso. O fua o le anganga o le ailoa lea i o tātou o langa. Ma i le eise tasi o fua i misi. O lokta maa o le ngalue vine ia. O la uma lava e le fua mai. Ave seina, a o la uma e fua e teu e ia ina ia fua mai ai a tedi. A whai o le ale ma whai o ne pipi i atu le la hanga i le vine. Ma o le aise sotanga. Ma o le ale ma whai o na ola, ma o le ale fua mai. A tonu o niso taime fōringa mai o lo ua fiso tai atu ia ke riso. Pei tai e le aise sotanga tu whaatasi mai ia e ala le whaatotua. O talito lunga o tapua inga e ma whai ono tu ina atu ai tangata i e kalesia. A o lato o langa e loa ai o lo maua le fsota inga male atua pe le ai foi. A whai o le ale ma whai ono lato fua mai ni fua. O lo na winga e le o lato o ni lala moni. O lo lato vavai ese mai ia ke riso. O le ale ma whai ai o na lato maua se fua e tasi. Ma o fōlinga na o le la o tipi e sea ma ua le ei ma se ola o iai. Ai se tasi e le tu mau ia te au. Ua whetala i mai le atua o le ala fo ina o ia e whapei o se la ua mango ma o le a awa o ina ma ave ina ia susunu ina. O le sitanga lea mai i le whanaunanga mo tupulanga le tulau e ono se lau fitu se furma leona. O le whaia o le neifso ta inga ma ke riso. E le whape ai o le atatou whangai ma se tūlanga wha le tonu ma wha nonoa. O usu pe le ma tu whawhine. Po le alawa le tūlanga wha nonoa e tūlai mai o tātou wolanga. Ie e mana tua o ke riso o ia o le whaola no toi tū mai. O ia o lo whaola tanga. O ia na te toi fōfoina. Ma e alofa o ia te oe. Ma e tā ua tele lo tufai nātu o lona alofa. Nai lo nofo ma oe. O na wha solo lo lea ina mate. Ma le ai ai se sotanga. Ma le fua mai ai. Ina sau ia ma wha Latalata mai ia Yesu. O le e alofa ia te oe. Ma ia te tala i nātu lo loto ia te ia. Awa ia te ia. E le eise tūlanga i te whanau noa ai. Ma e tele maua i se isi lava mea se whawhau tua le lei mo oe. O se whaola e tai i a te oe. Ma o ia o se tale pupuni mauti noa mo oe i tofonga uma i lowo langa. Ma o le a e maua i fo i se wō e le mawhai o na tūlafo ina oe. Awa o ia fola mai. O te ia te oe, iaso umalava e o lava i le ngata anga o le larolangi. I le nganga walo anga,
I le tusi le ta ua o atali ima fafine le tu lau se lau ono sfumu le fitu parakalafa lima. A whai e se teimi na mana o mia e tangata le afio anga o ke wiso i o lato lima tamatau o le taimina nei. A saure fili e pei o le lolo o le a si i runga le anganga o le lii le tanga vai e whaasanga i ateia. Uso matua whafine lo oval awina oe e ke wiso mo se whainga o umi lava mo le olanga. Ma o le mea lea, hao tato whai u i le neitu la. Whamata e to fia i la tō o e la tō te filifili. Ma o la tō nau nau e su e a tili. Ma i o la tō malamalama ai i le whainga o ma lo tato walo a lii. Lo tato uso, ma lo tato wo e sili o na pipi i mai nai lo o le uso. O le wo o le ua, hofo ina mai, lo na ofu sisina, o le ofu sisina o le ami o tonu mo i tato. Ma tu whatasia i tato uma i a te ia. O whanau naunga ma le tatalo, ina ia mawhai e le Autalavou uma lava, o no lato talia ina ke riso. Ma ia avea o ia maua lii mau whaola. Ina ia mawhai o na whai ai se whai ngā wō whaatasi mai ia e whawawau. E whapei o na au maia i le vi inga o Yesu o ia o le wōpele. O le nei e whamanuia pēa i tātou e le atua. Mana pui pui malavea ia i tātou e pēa no masani ai. Po a lava tofotofonga lo tātou whaafsangai. O tātou tatitono mo tātou loa e whaatasi mai ke viso ia i tātou. Ma o lau leta talo ono o le suafo Yesu. Amen.
Hi again, everyone, and a very So happy fatalo Sabbath once fatu again to ya all te o of you tu joining umalava us ma ia here manuia this tele afternoon lava for sa our pati ya te o youth tu program. And umalava o I lo do hope and mafuta trust mai. that Ile nei tu we have la o le been auli, blessed and ile refreshed by Sauniga o le the message that Autalavou was ma e shared wha moe moe, this morning. a And taritono ua wha manuia here with ma me this toi afternoon wha is amala malamaina i tātou Brother uma. David Jr. Ile whe au And tā before ua sa we whapenao na continue, I'd like tātou to wha invite all of you to soaina. join us Ile nei for a tae word of au. prayer. O loo mai e Father in heaven, we whaatasi thank you ma o once ile again, dear nei a Lord, for oli your le loving and uso ia mercy. te Vita We thank you, Junior. Lord Jesus, for your Sabbath that Ma you've given us. a tātou tele i We pray, dear whaawau Lord, o that te you be wala with us as awatu we ia share te your o word tau and na that ia tātou you will iai help us a tasi to learn i le all tatalo. that we can, dear Lord. Lo mātou We pray tamai that o you will le bless langi those who may be sick o or mātou struggling toi and help them whaamanu to look to watu ia you. te oe i The lo Lord Jesus walofa Christ, name we pray. whaapalipale. Amen. O mātou So, whaaftaia oe lo mātou ali o Yesu for Keriso. this Mo afternoon's lo aso sa pati o whapenao na e youth tu ina program mai i segment, mātou. we had O the mātou one talo lo by mātou Brother Vera. tamai na ia e For whaatasi this one, mai we'll i be mātou looking o at mātou sauni. E whaasoa the ina laua close fion wha friend, ia. Mātou focusing on talo the ia e relationship so between soani David mai and i Jonathan mātou. in Na ia 1 mātou a Samuel o chapter ina mea 18, verse tāua 1 uma. to verse 4. Mātou talo Now, ia e the whaamanuia thing mai about fo this i verse mātou. is we find Ai that mese i lātou o loo David and sa the ili Israelites were matau just ili. coming off their Ina ia famous lātou victory vava ai against atu ia te Goliath oe. in 1 Ile Samuel chapter swafa ia o 7. lo mātou o li o So Yesu as Keriso. the chapter Amen. ended, Ole we ne find that pokalame Saul was atu o lavo le asking nea which one oli. of the Sauniga Israelites Latalavo. was the Le one vaenga lea sa who tato iai conquered whaatasi the ma Brother Philistines, Vera. Ma who ole God ne used to do pokalame o so. tato vava And ai when we atu read those iai verses, we ile find that autu. David owned up to Se that, though wo he o lo o was very latalata humble mai. and unassuming. Paasino tonu atu lava ile And mafutanga this ata is awita ma where iona atana. we are led Ile to mo the mo first Samuelu e verse in sifulu chapter valu 18. e mo se e We ole find that it fa. tells us, O se mea o lo reading whatatau from le the ni NIV whai upu pe a translation, whai tātou te iloa after le David had taimi. finished Sa o talking with mai e tā Saul, avita matangata Jonathan Israelu became mai lo one in lātou taua spirit with o David, manu and malo. he loved I him whaasanga tau as ia himself. holiata. O lo o ile mo Reading mo from Samuelu verse 2, we mta find upo that it tells sufitu. us, Ma ina ua from mai e that ale day mta Saul kept upo. Ua David with tātou him, mawai and sa did not let fesili him saulo. return home Po ai le to his tangata family. Israelu na ia And Jonathan made a covenant with faa David because umatia he ina le loved him tangata as himself. Filistia. O Jonathan le took sa off the whaonga robe ina e he le was wearing atua and e gave it to whaia David, lona finangal. along Pe with a his whai e tunic, te and whai even tauina his nei sword, whai upu. his bow, Wa tātou i and his loa o belt. tā vita sa ia Now, manu mālo. Se e after loto reading these mawalalo ma le verses, whaafolinga. Ma ua ta ita ina Brother atu ai Tivita, tātou le what whai upu mō is mua. I le what are mta some of the upu e things se that you may furu ma have le malu. learned from I lo tātou the whai verses tau that mai we le shared whaaliliu a le earlier NIV o this ta umai afternoon? ai. Mo mosa merisu valve mua mua. Ina ua The uma first lesson ona that I tata learned tala from ta vita fatasi masalu. this one was Ona ave ai leo yo na they tana were one in spirit. ma anganga e So tasi fatasi mata the vita thing that ma I lo learned from ya there te ia. was E first of whaapei o all ia lava. brotherly love, Hai tau mai le which whai upu e lua o ta umai ai. we Mai see ile na God aso wa tau giving fia ai e Jesus sawu up ta vita. to Ai a le use mawhai him o na as a tuina sacrifice, atu o as ia a e toi fo i lamb lona a inga. to Ua wash whaia away i ona tana lana whia ngai ngā our matawita. sins, Ua sa ia our deep alofa ia sins, te ia. and E pei o ia lava ia te only ia. Jesus' blood can Ile be mo used mo to Samuelu save sumal valo fe pe wha. us from our sins. Ua And to ese fo i ona for tana lona ofu tala loa verse na 2 ia te shows ia. that Ua fo ia someone, tua ia ta I vita. mean, Malona ofu Saul tino. A was toa very malana much peru. in favor Malana with David aufana. A toa malona because fusi. he was Ile mai ai ona tato obviously whai tau i nei whai upu. anointed by I God, le uso ia and te God vita. was O a guiding him nisi o all the mea way. sa And whapena ona tātou au ina Jonathan, mai. what I le we whai learned upu sa is tātou whasoa ina Jonathan i le nei au. was O le le was sona like a mua brother to mua. David. Sa oa au Jonathan ina really mai liked i le whai David upu mua very mua. much. Sa And tasi la ua i le as you anganga e see, tasi. Sa o maua mai there ai mua was mua o se a alofa wha le brotherly uso. type of O friendship tātou i there. loa sa Not au just any ina type mai of e le atua friendship, but Yesu. Ma whaonga ina o ia friendship of o se taulanga e brotherly. tomi o la ina e There pei o le was maa moe na no te differences between ufuru e them se ina o tātou wanga because sala. Le lo loto o Jonathan was tātou wanga anointed sala. by God Ma e na o le through toto o Yesu e mawhai o na whaonga
nga ina.
E la vea e iai tātou while David mai was anga anointed sala. O le whai by upo e lua. O the loo prophet whaalia ai lea Samuel. lofa telo And saulo ia tā vita. as we find A out, wā o ia sa God wha was o ina pretty lea much tua ma la vea ia te ia into iona ala David, uma. because David Ma o iona tana David sa had wha a peo se heart uso ia tā after vita. God. after God. Sa matua lofa iona tana ia That's tā what vita. guided Ma o the se relationship. itu a And inga lofa. Wha peo se Saul whainga liked wo. David very Wha much le uso. because E leo se isi he itu didn't a inga sin. He whainga was a wo. Ai very peitai. humble O se kid, whainga wo o le and alofa wha in le there we uso. can I le ai learn a lot lava of ni fe ese lessons se a from inga. him. I le vā o i With la their ua o na friendship sa of suia i o Jonathan nā and tāna e lea David, tua e ala le they ia kind of saura e like had peitai. Sa wha o ina tā vita e le same perfeta o Samuelu. characteristics, but Ma ua tātou the i loa difference ina. was Sa that lofa lea tua ia tā David vita. was anointed Ona sa ia tā and vita le loto e latalata atu i God lea saw tua. him as Ma the sa next matua future lofa king. saulo ia tā vita ona sa So, le ianga what do you sara think o ia. about O se tama e matua verse mawalalolo 3 na in loto. 1 Ma e Samuel tele ni 18? le We find in sona verse e 3, tato te awa o it ina mai a mentions te ia this whaapea thing i about lo la ua a whainga covenant wo. that A Jonathan iona made with tana. David. E fōlinga So, mai e te tusa o la ua what winga are e some of your peitai. thoughts? O How le can ese we e link singa, this o no tā vita, to sa the rest of the whaawina e lea verses that we've tua. read? Ma sa sila le atua Well, o ia o le isi covenant tupu le lumanai. actually, well, Ka if songa I natu e put it whakitau le into whai upu e tolu. God and Jesus' Mo perspective mo towards Samuel us, sumal valu fe upu e first tolu. O lo we tā have ua to mai make a ai e covenant with whakitau le whea God ngainga o and sia. Jesus so that I le wā o we tā can vita mai o accept nā each other and tāna. we Ma e can whape have whea that o nā brotherly type of tātou love, so tai and atu lea i le whai our sins upu will be uma washed sa away. And tātou whai also the tauina. covenant Pea whai tonu lava o te tuine te symbolizes tonu sila whanga a lea lot of tua ia i lātou. things, Wā mua good ea o na things. tātou osi whea ngainga ma lea tua. Ma What I've Yesu, learned ina ia is mawhai ei o na talia ina e le isi le it's isi. like Ma mawhai o na iei our tātou i le covenant nai with tu a God inga alofa at whaale this usu. time. Ma But the mawhai foi difference o na is fulu e it's se an ina o unfair tātou bargain wangasala. because Ma e whape we na o na sinned and whailoa we mai did e le nothing. whea ngainga o Our sia le punishment was tele o supposed mea to be whaale death, langi. but Whape o lo tātou whea we ngainga didn't whaatasi die ma lea because tua. I le nei God taimi, ai sent pei Jesus tai. down O to se malili be enga e le crucified and fitawi o na e anga sala i to take tātou. our place. Ma o le And oti no tātou whasalama. since Ai Jesus pei has done his tai, part, e le the only oti thing left for tātou us o to na do sa is awina mai just e le atua accept Yesu. Him into our Ina lives ia as whaasataro part of the ina. covenant. Ma sui Accept tū Him, langa ia i like in tātou. Revelation Ma o 3:20. mea e tātou te whaia We just o open le the door to Him talia o and Yesu He te can tono o come with tātou o us langa. and O se we can vaenga sup lea o le together. whea ngainga talia o Have ia supper. o loo i le whaalinga e So tolu. that's Whai what po I lua I think it's very sifuru. interesting what you mentioned E there nā te because tari sua we find whaatasi in verse maa. 4 O te iloa e that ese le it's matanga o very fia lo interesting. manatu o lo e whailoa mai. Soon after A wā o lo o that tātou happened, mawaina mai i soon le after whai upo e Jonathan wha. made that covenant Ina with ua David, uma o na we find tupu that le it nā tells us mea, that ina ua mai one a of o the na first things that whaatino le nā Jonathan whea gave David ngainga was a i o nā his tāna robe. So matawita. Jonathan took off the robe O na tātou he was mā ua wearing lea and gave sātou it ese i o to nā David. tāna le ufu tala loa And sa ia o that was very fuina. interesting because we Tuina find atu that ia tāwita e matango when you fie use the tele analogy musai of loa i Jesus tātou le dying alofa on the sa cross ia for us, Yesu. O le na our maliu i sins, lungo le sātaro ona when o we tātou wanga sala. when we make a O covenant with God, tātou o sia ele whea as ngainga you whaatasi mentioned, ma le atua. we find E that whapei Jesus ona e gives us whailoa his mai. righteousness O e in mā wai exchange sātu ina mai for Yesu the langa lives of ni o sin that tonu. we've had. E whai masui And o that le is o true. langa ngā You sala. mentioned O lo Revelation tātou chapter iai 3 nei verse ma e 20, moni. which I O lo believe e whailoa is an mai i appeal le to all of whaalinga us. e. We find that Tolu whai upo e lus furu. right now as O our te door tari of tonu o probation se wala is au still lia fo i open. le nā mo i tātou Jesus uma, o wants to tātou be i loa that ina, friend i le that taimi nei. sticks closer O le than a brother. tātou whaitutoa He o le nofo says wa awa ia, in o lo o matala pea. in O Revelation lo chapter fina 3 ngalo verse 20, Yesu ia if I can avea get o the ia verse up, ma it le tells nā us, wo. O behold, lo I sili stand lo at na the door pipi and atu knock. i lo o le uso. If any man A hear my wawa ai le voice whaalinga e and open tolu the wha e door, po i I luasfu. will come into him and will Whaauta sup with o him te tū atu and i le he pui with pui me. So matu i tu i atu. that's what Ai se you've tase mentioned. whaalongo mai lo o leo. Ma te tara So, mai le pui all in all, pui. like O te it's ulu very whale true. atu i a te This ia. lesson of Ma te tali sua friendship fo i mai
ia. between O ia fo i Jonathan maa. and David. O lo e We tā can ua find e a moni lot lava of ma o le hidden nine symbolism sona i le whainga o. I le vā o regarding iona our tāna relationship with matawita. Christ.
I mawhai o na tātou maua it's le our tele o prayer whailonga. that O loo nā tia whatatau le tātou if not the end of mawhatanga. this youth Mai seminar, ke but riso, ma lo in tātou your te own talo, time, masalo, that e le o you le may whaiunga o le nei come to whatasinga. Pa ale Autalavou, understanding ai pētai, i lo surrender your lava lives to taimi. Jesus. We find O le a that e malama calling ai, is atu waiting i nātou for all tātou of us, ola ia and Yesu. no, Ma o if loo any ia man wala au wills, ma let him whatatali come mo i tātou uma. and Pe a whai mana o receive mia e se of tasi e the tui rock, nātou o ia. Ia the sau living ia water, te the living ia. bread, Ma maua le which is nā vai, Christ Jesus le himself. nā vai o le ola. So, Le nā a reto with le that ola. O being Yesu ke said, riso, and may God ma bless o his ia word, lava le and nā. may he guide us. And Ia I'd whamanuia like le to invite atua i you lana upu. O to te wala au lia ina o tō le te talo whai u mo word le of nei prayer for us as pokalami. we close Ia this puno segment of the tātou youth program. wao ma te talo. Okay, let's Lo mātou bow our heads tamai down o le and langi. pray. Ia pa ia lava lo suafa. Our Heavenly Ia o Father, mai lo thou art in malo. heaven, hallowed Ia be whai thy alo name. fina Thy ngalo i lalo kingdom langi come, whapio thy na will be whai e le done langi. on earth as it is in Aftai heaven. le atua mo le tuina mai e Thank you, mātou Lord, i le for teimi, le giving nei teimi us pūpū. this E short mātou span te of time whaasoa to atua i tangata. share the Le winga people le the whiangainga o sia i le meaning wā o of lawa whio mai the covenant mātou. between Ma you whapē and nao na us, e whina ngalo and e of how awina you mai were lo willing to watali. send down your Ina Son ia whafulu se ina to ai o mātou wash o us sala. of our sins Mai asa from atani, ma whaafuina Satan i mātou. and I clothe e us ofo la with mi o tonu. the A robe o of mawhai ei o righteousness na e so whaatanga that ina i you can mātou e o now atu i allow le us langi. to go to heaven. Aftai mo lau Thank you, tau Lord, for what singa. you've provided. O e You've fōa i le provided more tele ma ua than sili we atu can nei lo mea mātou tuina provide atu. for you, Ia te oe. because Awa e te tau lava o na we tuina were atu i supposed to mātou. be killed, Ai but pētai. then you sent O your e son au ina mailo o Jesus tali to o come and save Yesu. us. Ina ia And whaola ina ai thank you, Lord, mātou. Pātaile for atua our mo a listeners who mātou are uso here o lo today. whaalongolongo mai. Please help them, O lo tātou even the mafuta ones mai that i le don't believe nei in aso. Jesus. Help Ka mono them mole so soani ia i lātou tu salava. guide Ia lātou te leo into tali the tonu ia light. Yesu. Don't let anything bad Ia so happen to them. soani ia i lātou And mataitai do not lātou le malama. do not Awa nei mislead them. whaatanga ina se mea Thank you, Lord, leanga. for I everything, Lord. tupu ia i In lātou. Jesus' name, Ma we awa e te pray. tuulafua ina Amen. i So lātou. thank you very much again, everyone, Whaataile for joining atua us mo for mea this umalava. session, for I this segment swafa of the ia o youth program. Yesu o mātou And talo tuai nei. again, Amen. very happy Sabbath to all of you. This is my Father's world, and to my listening ears, all nature sings and round me rings the music of the sphere. This is my Father's world, I rest me in the thought of rocks and trees, of stars and seas, His man the wonders wrought. This is my Father's world. The birds their carols raise, the morning light, the lily white, declare their Maker's praise. This is my Father's world. He shines in all that's fair. In the rustling grass I hear Him pass. He speaks to me everywhere. This is my Father's world. Oh, let me never forget that though the wrong seems of so strong, God is the ruler yet. This is my Father's world. Why should my heart be sad? The Lord is
Step to Christ I tu lau iwa suma tolu. O le tatalo o le salaina lea o lau loto I lea tua. Whape o se uo. Step to Christ. Po le lasanga I lea tua I tu lau iwa suma tolu. Fe au mo le Autalavou po le message to young people. I tu lau e lua se lau iwa suma tasi. O le nota o pese. E sau mai le langi. Ma so se mea lava au pito I le langi. O musika lava. Ma whawhetai. Ma mana o mia o vi inga. Sakaria se fulu fa upu mua. O le atu ia o tō ia Iova. Ina ia o iona pō o le wanga mulimuri. E whaia e Iova wila ma fua ina atu ti munga te tele. Ia te ilatou. O mutia o le whanua ia te ilatou uma. E se kielu e luas fulu fa upu luas e fulu. Ia o tō whapaya ina foia o sāpati. E whai fo ia ma whai longa ia te a ma o tō. Ia loa ia o tō. O au lava o Iova lo o tō atua. Awe ngai tolu fa upe luas fuma lua ma luas fuma tolu. O le alofa o Iova ua le fa o matia I tātou. Ona ua le mawai o lona alofa mutu vale. E fau mai I tai au uma. E tele lo fa maoni. Mo Cornitos fuma fafa upe fast fulu. Ia whaia mea o malava malamatanga o fie mele sauni le. Fata autos fuma lua fa upe lua. E ino sia Iova o lau ngutu pelu. A o e whai mea wha maoni e fie iai o ia whaftai.
Kia ora nā o lau ingoa o Sister Kaviti, o au o Sister Leila, ma au o Sister Julian, o I mātou le au Salaiti my French Polynesian. Mātou te mana nao e whailoa atu ni I mori mau e whatatau I loa mātou semina I nei French Polynesian. O le semina lea mai le lua fes-fulima, o le te mua lea sa au ai ai o uso tuanua. Mai le taimi o le semina sa tele so mātou whaasua, e tele whatatau I le upo le atua. Ma o le te mua lea sa oa o ina ai le tuspa ia. Sa mātou sueina le upo le atua mo usu. Sa teleni ngai o inga sa mātou whaia ma le Autalavou. Sa ina. Sa mātou whaatasi ma lasa le isi ma avea I mātou e whaapeo ni tangato si a inga tasi. O le a watu loa le vanua I lo uso e saunua ai. O le ai a whaia sina whaasoa mo outou. O Sister Julian Mao, sa mawhiola whaatasi mai tutono le lotu. I le taimi o le semina, sa mawa ai ai le tele o Autalavou la iti. Ma safi so soani ai ina ia Latalata le matu mafutanga ma whaasua ai lea whaatuatua e tasi. Mātou te whawhetaia le atua mo le avanoa, mātou te whaatasi ai sa maua so mātou so ta inga le lei ma le auso. Sa mātou whaasoa ma malama e whaatatawi a te ia. Ai mai si ai lo mātou whaasoa e whaatatawi lo nā lofa. O le a mātou whaai watu, ma a watu so mātou alo whaanga I lo tātou au uso lalangi atua. A o le I whae uina mātou te whiau suina se pese I lo mātou ngana. O le nei pese whatatau le nā tura na whaia I lo tātou tua mo I tātou. I'm going to live the way He wants me to live. I'm going to give until there's just no more to give. I'm going to love till there's just no more love. I could never unlove alone. There's been times when giving and loving brought pain, and I promised I would never let it happen again. But I found that this loving was well worth the risk, and that even in losing you He shows us that loving the dying we live, and He gave what it seemed there was nothing to give. He loved us when loving brought heartache and loss.
I'm going to live the way He wants me to live. I'm going to give until there's just no more to give. I'm going to love till there's just no more love. I could never have loved the Lord. I could never have loved the Lord. O te haere mā te oto, I te hope no ara, mai te rohi rohi rore, tāna rohu e roma, I naha te rupe rupe, ahi ona I te rā, e te awa te awa te atea, ua whatata te rā. E te hauroni a maira, ana ana ro te rai. E te maha mai kataira, mai te hauroni a mai. I naha te rupe rupe, ahi ona I te rā. E te awa te atea, ua whatata te tā. Ue ue nā te huero, e aharoa I taia, e ahi o e mua, mai te a te noa mā. I naha te rupe rupe, ahi ona I te rā. E te awa te atea, ua whatata te tā. I naha te rupe rupe, ahi ona I te rā. E te awa te atea, ua whatata te tā. E te awa te atea, ua whatata te tā.
Hello to everyone. First, I Atu want ia to te o tō introduce uma, myself. mō mua o te manao ina My ia name is whaino atu lo Herman nei Alan. tangata. O I'm loo from New mua o Ermen Caledonia, Alain, o te sau and mai I New have now the Caledonia, privilege to share ma with ua you all maua i my le nei taimi testimony la ua wanoa, o te about whaasoa how I atua ia came te to o tō Jesus uma lava and la be o a muli member mau. of our I church. whaatatau, pe whapewhia But ona before o to sau ia share my Yesu, ma testimony a with you vea all, o I matangata want to lotu, lead us in i te prayer. tato e kalesia. Let's Ao lei pray. whainoa atu la o muli mau, ia te o tō Our uma good lava. Heavenly O te Father, manao ina ia who o te are in ina His holy tātou i throne te of talo. grace, it's with Lo fear mātou ta and māha le humility that I ie, o come lo to toi you. foi le langi, Oh Lord, o lo ea you fio are i lo holy no foali i and alofa. stand in the I lo most ua holy nganga place. matau ma mawalalo Before ua sharing o my sawa ia te testimony, oi. I E want pa to ia ask lava you oe your lea li ie, guidance ma o lo o during e this iai i te moment tono you le gave mea us. e sili o Lead na pa us ia. and be in the Ao le i midst of us, whaaso ina atu la o that muli mau only o you te can be above manao all wala our awatu ia thoughts. te oi. Mō lau Send ta your ita holy inga i le angels nei to taimi. protect Wa us e au maia during ia this i moment. mātou. Ta ita i mai This is my mātou ma prayer ia e iai in whaatasi the i holy roto name of rotoi Jesus o i Christ mātou. and Mana for o your laua glory. a fio lava e na whai Amen. o na iai i lunga o mātou taimi mana o mia. Now A the wina verse mai that I iau a choose to ngeli pa share ia my i na ia leo leo i testimony, mātou. A you mātou find it iai le nei in taimi. Acts O lau ta talo le 19 nei i le suafa verse pa ia o 15. Yesu Keriso. Ma o lou lava vi Here inga. in Acts Amen. 19 verse O le mau 15, o whapenao na it o tells us filfilia e that whaasoa atuai la o muli mau. the heaven Tau spirit maua lea i answered tutono them, ngā luenga sifulu I iwa whai know upo sifulu Jesus, man lima. and I O loo know who tauina Paul mai is, ia i tātou but whaapea. you, A ua tali who mai lea are nganga you? leanga, u whaapea mai. Ua oi loa Here is a Yesu, verse ua that oi loa fo i Paulo. shows us that Awai this is ea o tauna. very O i important nei to i le share whai upu lea o loo our whai loa mai ia i experiences, tātou. E matua tā to ua share lava o our na tātou whaasoa experiences, atu. especially I with tātou muli Jesus. mau. Ai mese o Because tātou one day mafuta ma Yesu. I was with O le my isi aso cousins, sa o waluai e and asia la a inga. one day O I le isi went to aso sa visit o waluai e one of asi la my utuanga elder ne brother matua. O lo nofo i luma who atu o lives la just ufali. in front of Sa my ia house, sili mai. Ina and ua he o asked walu me e toe to asi o ia. Ina ia whaia se went suesu to e ngā visit him whaitus pa again ia. E to do a whaasoa Bible atu ai study, whaatasi mai ia. to share Sa with o him, tali atu ia te ia. and I Ioi. replied O le to a o him, toe yes, sau e asi oi. I will Na visit you whaasoa to atu le upo le share atu ia te oi. the word of I God whaatatau ia Yesu. with Ma you whaatatau about i Jesus, tala whaata about oto. parables, Sa ia tali mai. E te and he iloa tala replied, whaata oto Yesu. you know the Ioe o te parable of iloa le Jesus? tala whaata Yes, oto Yesu. Ai peitai. I know the Pau lava parable le of Jesus, mea o te mana but awai. all I O te want to fia know is iloa. about you, Whaatatau ia te oi. about you. E whape How fea o na did the Lord filifilia oe e choose lea you? li. How Whape it is fea o na possible that mawhai today e o mai i you le don't nei smoke taimi. anymore E te leo toe and you ula don't ula. Lava doing ma e te things leo like toe whaia mea we sa are maa still sani o na going tātou whaia mua doing. mua. E We te are still sila doing. fia o le mafua angale nā e tā You waia i see, that is tātou o why na this is very whaaso atu o important tātou muri mau for us to tangata. share O lo o our lātou ia i testimonies lava i le lalulani. with people O le whai upu o who lo i is te still tonu in o le the world. ngaluenga siluiva. The O lo o verse in tauina mai ai Acts leanga leanga 19 o lo o iai pea. O lo o mawhai o na tells tātou us about the whaatusalia evil nei spirit. anganga We i can tangata. compare this O lo o iai evil pea i te spirit tonu o le with the lalulani. people Au who are noa ma still le in the anganga world whaia o le atua. without the I Spirit tusa of lava God. i lātou ma nei They anganga are leanga. like Pau evil lava le spirits. mea o lo o All lātou they mana want na to o know ai i le today taimi nei. O tātou is muli mau. especially O our tātou mafuta testimony, whaatasi mai Yesu. our I le experiences taimi ua with tua Jesus. nai. O In umātua the o i past, lātou ia in the na past, mwai o it mai was a my Yesu. parents I le o who langa atua came ta me titi first sa to o Jesus. muli muli lava i o All my mātua. childhood, I le lotu. I followed Ma my toi fo'i i le parents fale. to the Sa church o awai ia o ngā and go back to the whaasapati. house again. I po I kalame a attended vasenga. Sabbath I school le lua class tau at sanga ua yeah, mawai. class Sa o program. iai i nu 2 mea. years I ago, se I was tau in langa Numea, the tele i great nu town mea. in Numea. Sa o walu i nu mea i I se went to tasi o lo Numea wa for inga one i le of my Sauniga cousin's wedding o le custom. whaapoiponga. The O le fia custom fia sa happened whaia i le on aso Friday whawaile i le night. pō. Sa o You fasili asked the teine ai girl. whai mai. I The whaatino custom was Sauninga i le on pō o le Friday aso night. whawaile. Ai o le On the whaafeiloa Friday inga
inga le na o sapat. opening of the Ai Sabbath. pe tai. So I O te le didn't ialu go le whaafelo a ingo sapat. opening of the Sa o Sabbath iei to whaatasi stay with matangata my lo a cousins inga le pō for atua. Hillsong.
Masau sa o and I was winu with my ava whaatasi cousins mai nā drinking tau. alcohol, Ma whaatino whaafiafianga having young Autalavou I tēnā worldly naunga things. whaalalalangi. Sa o fiafia I I le was pō a partying tua all night, whaatasi matangata all uma my lo a inga cousins sa ia o until I the le tai morning, au. Ona and o then moe I loa slept. lea. Ina ua o And wala when I mai I woke lunga. up, Sa o wa ai ai se I tangata o lo saw o yo au someone tafa. who O were le nei next to me, tangata sa le I ai but whaatasi this mai person was mātou I le not with us during the whaafiafianga. party. Ina ua o And wala when I mai I woke up, lunga. Sa ia he tautala mai a talks te to au. me. Lan, pe ai se Herman, what awa are e you iai ai doing I here? nei. What Pe ai are se you awa e doing iai here? ai I nei. Don't E you te know what ilua day it o le is a le today? aso le nei. I Sa o looked wa at ai him atu ia te ia. and Ai sa he wha continued. wau o na tautala. Don't Pe you e know te that it ilua o is le aso Sabbath le day nei o sa today? pati. Don't you E know te that ilua all ua this lewa o time na tatau o you na e stay with your nofo mau parents on Mary mātua Island I le and that Mary you are Island. blessed? Ma o You oe have o blessings tangata sa because whaamania you ina. take care of them, Sa e maua whaamanianga and o na now sa you're e here tausi I o drinking, mātua. Ai and you ole know nei that wa e iai I nei today ma it is Sabbath inu day, ava. and Ai olo e iloa o le aso sa it's a pati le blessed nei. day. Ma What o are le you aso sa doing whaamania here ina. with us? O le ale mea wa Today e iai is ai the I nei moment to whaatasi mai follow the path mātou. that Jesus O le aso nei, has o le prepared taimi for us. nei, e te mulimuli atu Today ai you I have le to ala sa change your whapena o na life saunia I Yesu because mo I now tātou. you're on the wrong O way. laso nei e tatau ai o And na I was suia ai sitting lo here o looking langa. at him, O na o le taimi le sharing the nei o word lo of e God ai with I me. le ala se se. Give me Ma o lo some o Bible unofo verse. ma ai atu ia te I ia. Au forgot pa some aso ina verses. mai le upo le And he atua. told me Ma that au mai ni mau today mai le this is tuspa the ia. moment to Sa follow ngalo ia Christ. te au nisi o mau. I Ma was sa ia looking at fai him mai. O le and I taimi started nei ia e to mulmuli cry. atu ai a Yesu. Sa o ma ai You atu know, ia te ia. I Ma a was mata o na waiting o for tangi. such Te encouraging loa sa o words, whataltali mo and nei I upu thought whaamaru that si au. I will Ina ua o hear ta ua these o le a o words whaalongo i from nei upu mai se tasi one o of whaite our au. Se ministers tasi o or tuangane tu tono le one of lotu our nei brother upu. in the E le church, mai ia i la tau but nei upu this is whaamaru not si by au. them Whaape that nei I sa o whaalongo ai. Ai pe hear tai. Sa sau mai such a te oe. encouraging O lo words whape like nā o na this. whaasoa ina mai le upu o le It atua came whaatasi from maa au. you E nei aso. Sa o who fai atu shared I the lo word of God tuangane, ua o with me whaatai lava today. ia te oi, ona ua And I mawhai told to ona my I tui brother, whaamarusi au mai I'm a te so au. thankful to you for Whaamarusi au encouraging ina me ia o again, muli muli le ala o le encouraging me ali. to Ua follow ia the au path mai a ia i that the Lord tātou. Sa o fai atu, o le aso has le nei, o le giving aso us. muli muli fo I lea, And o I le told fia him that fia today it whaalalangi. is my last O le a day o of ta mawhai a partying, muli muli a and I ke will riso. try to follow O le Christ, sa maliu I who lunga o le died on the sātaro, cross ono I for us. tātou. Ma o le a I o will ta try mawhai to lava follow o te him. muli muli a te ia. And from this Ma very le taimi moment, lava the Lord na touched sa my pa I heart. mai ai le ali I lo When I uroto. came back Ina on ua my o te island fo I here mai in I Mare, lo ua tu motu during o wedding Maire. period, I le wedding whaatinoina o custom, le I was sauninga o with le them, whaapoiponga. but I didn't Sa drink mātou toi anymore, I whaatasi ma didn't lau a smoke inga. anymore. Ai sa o When le I go to toi a whaonga party, ina le I ava. O don't te le I stay, toi I au go laula back foi. to my house. Te And a at this whai o te time, I alu I se started to fiafianga. study the Word of God, O te le toi and nofo with the ai. brother of the O te church, toi I fo I start lava to I lo study the ufali. Word of God, Ma I le taimi having nei. Bible Sa o studies, ta mawhaia and au the a o le Lord upo le chose me atua from this whaatasi ma le time tuangane I te until tono le the lotu. 22nd Sa a mata of ona o su e su e September le upo le atua. Ma whaia su e 2019. su e ngā whaatus I pa got ia. baptized, Ma sa and whiwhilia o during le my atua. Mai baptism, le nā lava it taimi. was a Sa very ia ho o i le special aso lua lua o se tena moment for lua he me, sulu iwa. because Sa o during papatiso my ai mai I lau papatisonga. baptism Sa a vea ma se taimi ceremony, tā ua ia because te au. during A o the whaia le prayer, sauninga o lau papatisonga. every time I le taimi o I pray talusanga. at home, Ona o taimi we do uma our o prayer, talo to atasi ai but I le I fale. E have le never tutusa felt ma le langona. what I Sa felt o during the mawaina I le baptism taimi o le ceremony. sauninga o lau When I papatisonga. kneel down Ina for ua o prayer to with atuli Pastor, mo le tatalo Pastor whaatasi mai John whaiwhi au Tumambi, o Jan the Tamambi minister who I le performed my whaatinoina o lau baptism. papatisonga. A o whaia le During the tatalo. prayer, A I o to was atuli. kneeled down Sa ia and ia te a o le I had whaalinga tu tono like lo a umawhawhau. vision. In my Sa o hand, wa I aya a saw ngelu. angels, A ngelu ro lato angels iai le nufo ali ia who
Yesu. Sa ova aya angelu whaatasi, mapu o lo ilina. O angelu o lo latou, pese ina se pese, ma o se taimi moa moale nei o ova aya ai, se nea whaape nei. Sa o whaia ha usu enga whaetu spa ia.
ia so uma ai peitai o te lei whaalongoina lava se langona whapenei au whaatinoina le Sauniga o lo baptisonga. O le mafua angale nā o te vi ia ma whaamanu ai le atua ono o lona wala au ina o au. I le nei lalulangi ma o te whaafitai lava ia te ia o mawhaio na o iai i nei. Tu atu yo o tau luma ma whaasoa atu la umuli mau i mea sa oa o ina mai. Ma whaasoa atu le upo le atua. O le mafua angale nā i tutono le upo le atua i le mua moka ni te mua moka e pai lua fitu. Ta uina mai ia i tātou. Ai peitai, ua filifilia le atua mea wā lea lalulangi. Ina ia whaamaina e popoto. Ma mea vai al lalulangi. Ua filifilia ia le atua. I whaamaina ai mea malolosi. O lo whapena ona toi whaalia mai ai le nei whai upu ia i tātou. E mawhai lava e le atua ona filifilia i tātou. So se mea lava o lo tātou iai. So se taimi. Whaapei o Paulo. Ne apostolo o Paulo. Sa filifilia le atua o ia a o anga i atu i le ala o Tamaseko. Sa mana o Paulo e fasioti i tangata kerisiano. Ai peitai. Sa wala awina o ia a o anga i atu i le ala i Tamaseko. I whapena fo ia i tātou. E mawhai e le atua o na wala awina so o se tasi lava o i tātou. E whai ala na ngaluenga. O se moli maule nei sa whapena o na umana o i whaasoa atu whaatasi ma o tau uma. Ma ia whaavavau pea o na awelevi inga ma le whaamanu i le suafa o le atua. Amen. O le a o taitaina tātou si tatalo mo le whai uwina o le nei moli mau. Ia tātou tatalo. O mātou ta maanga le ie holo i le langi. Wa o sau ia te oe lo o tuai. Wa o sau i o luma e peitai wa o loa e lea o ngā au. O na o tau tau lo suafa pa ia. Ai peitai o te whaafitaia oe mo le nei taimi tā ua. Wa e tu ina mai ia te au. O te whaasoa ina tuai la umoli mau. Ina ia iai au a awa lofa e pai mai i lunga o le nei muli mau. O mātou wala au atu ma le whaanau na unga le ali ie. I le loto matao ma le loto mo walalo. Ina ia e soani mai i mātou le ali ie. Ia mawhai ona e soani atu i le au so uma. O lo ono nofo i vaenga ese o le nei lanlangi. Ma le Autalavou foi. Pe mawhai ona e soani i le Autalavou. Ma au nei na ia o tausia i nātou. Ia whapena na e soani i tangata lotu umo le ekalesia. Le tamaai, o lo whapena o na to esea nisi o lātou a inga. Soani fo ia i lātou le ali ie. Soani ia i lātou ina ia mawhai. O na tua nai nei taimi o whaafita auri. Ai whapena o na tu ina ato mato o langa i o a au. Ina ia mawhai na o oe lava. E taita ia i mātou, ina ia mafuta whaatasi, o lo mātou te talo atu lea i le sofa pa ia o Yesu, malovi inga e tu maupia. Amen. Sisue, whakamole mole, ia
Arawapoto te taime, ara ite yeneo, ara ahi a ite haerea, tere te tiano apure, paru to te tino, puai te enemi, ara o te tamate tane, fai ipo apie, e ara e pure, wapoto te taime, e ara i te poiri, e ara i te a, e pure te rete tiano, ti aturi tato ya yetu, ara ite enini, tamo te tau puara, ia whamai te whatue, ati amai na e homa, ati rana te hamoro,
o te taime hapohia te e, a pure te rete tiano, e ara e pure wapo to te taime, e ara i te poiri, e ara i te a, e pure te rete tiano. Hi everyone, this is French Polynesia items from the Union Young Conference online. So Brother Tohani Tochu is going to sing a gospel song in Taishan, and Brother Eddie is going to play the guitar. There's no other friend so kind.
strength I find to meet my trials here. Trusting in my Father's hands been stolen. I've no cause for worry or for fear. You saw this kind beyond the measure. Keeps unto its day what it is blessed. Loving its path of pain and pleasure, meaning toil with peace and rest. Every day the Lord Himself is near me, with a faith so merciful return. All my cares He faithful bear unto me. He who slain His controller and power, the protection of His child and treasure, is the tested on Himself He will. As the days, the strength shall be immeasurable. Is the best to me made. Help me, Lord, in every tribulation, so to trust Thy promises, O Lord. Let Thy laws, the faith with consolation, offer me within Thy holy word. Help me, Lord, when my troubles meeting, had to take from my Father's hand. One by one, that is the moments fleeting, till I reach the promised land. Help me, Lord, while I'm troubles meeting, and to take us from my Father's hand. One by one, that is the moments fleeting, till I reach the promised land. Till I reach the promised land. The wall has made perfect and bright. The love of the Creator has revealed.
Alofa lava, tātou te whaaftaia le atua mo mea uma lava sa tātou te whaasoai. O le whaafeiloa inga, whaapea ma pispisinga. Wa mātou matua whaafia ina lava. Ma au tātou wa ai atu le nei au tū mo le pokalami al Autalavou. Wa tātou mo waina ai o mea uma lava o lo ofia ngai mai tātou. Pe anga i atu i o tātou o langa i le tūlanga o le mafutanga. I le vaenga lea o le iai o wo. Wa tātou mawhai o na o ina mai ai ni mea tā ua. Mai i le mawhai o na tātou mo waina o ni wo moni. Po o wo e le wha maa oni. O se wo e whape na e pe o yo nā tana po tā vita foi. Po so se wo lava o lo ia i tātou. O tātou i loa o lo manao ia i le alofa whaatasi. Mai tātou. O le ama whai e le nā tangata o na nau nau. Ia whaatasi i ina. Le tangata i mawhai o na susuani i o tātou whaafita auri. O lo ta uina mai e Peteru. Ina ia tu ina atu. Uma o tātou avenga ia Yesu. Ia tu ina atu o mea uma o lo tātou popole ai. O whitalai mai Yesu ia lava. Ia o mai a te au oto uma o e tinga ina mapati avenga. Wa o fo i malu loa i oto. Wa mea uma o lo fea ngai mai tātou. O le avatu e ia le malulunga. I nei upu o te tatalo ma whamoe moe, ia mawhai e tātou uma o na maua le sosoani. E ala atu i le alofa whaalia. Ne ia tu ina atu mea uma, mea o lo o tātou popole ai. Ma avenga ia te ia. E wo e siri lona pi atu, nai lo le uso. O te wala au lia o tau uma ina ia au wai whātasi maa i le tatalo. Lo mātou ta maa lo soi fwoi le langi, lo mātou whaaftaia lava oe, lo mātou wali i mea uma sa whapue nao na mātou whaasoa ina. A mātou iai le whaatau no ina le pukalame al Autalavou i le nea o uli. Mātou te whaaftaia oe i le upu sa e whaasoa ina mai, o pispisenga, ma vi inga. Lea li ie mātou te talo i e alofa mai e mātou. Ta maa ai e whaamangalo e mātou. Ona o le le whaatuatua ia te oe. Ona o le wa ai atu ia te oe lea li ie. Awa le mātou whaatuatua i 5 atangata. Mātou talo lea li ie ina ia etu ina mailo nganga i ta mai. O le ai ia i mātou le nā whaatuatua mai ia te oe. Whaalangolango atu o mātou o langa i o a au. Mātou talo ina ia e iai whaatasi mai mātou se ia o atu i le whaiunga o le nepo kalame. Whamanuia ia i lātou taitoa tasi o lo au wai whaatasi mai mātou i le nea o uli. Le suafa o lo tātou ali o Yesu Keriso. O mātou te talo atu ai. Amen. Ia whapea nao na mātou whapea atu. O te whamui moro le a tātou iai whaatasi mai mātou. Se ia o ina tapunia le sāpati. Whamanuia le atua i ati oi.